هاوڵاتیت گەل قەیرانە دارایی تڕەوشەکە خراپ دا جین چونکە قەیرانە دارایی کاریگەریەکە خراپ کردیە سەر ژیانەوان هەگەر ئەڤر و پرسیار هاوڵاتیان بێتەکردن هەنچت خازن ئەڤەر سڤەتێتە دانە که خلق پیتوی و چندی موچوی حیوانه بهت دانه اف موچه کو اف رو که ربع که او موچه تمامیش برینو که ورگرنو که ربع کشک یلا بود ایت دانه خلکی همی خلکی اود بیتن موچی بیت دانه آن پاری بیت دانه وجا اف پاری هنی هر ریکه که هنی بیت دانه بوانا بوی گرنگ نینه اوا ریکفتنت گل لان سیاسی بیت کرنه اف لانت کو اف رو که مخابنی و همی اولانت هر ما کردستان اف رو که هر کل البواره که یان هر یک رخه که دا کار خواهد کردن بلکه همی اش اکودو دیر راست امت شرکی مازن داند گل تیروریستین داعش بس اف چنده هنی نابته بهانه خلق بیت پیش گهاوتن قیران دارای بردام بتن اف آریشین های چه چاره سری بونه دیدن خلق جاوری هندت کتن سنورین کردستانی جی بنا پاراستن ادگل هندی جانا خلقی روزانه جی پریو بچد مخابن قیران دارایی و جانا روزانه خلقی آستانگید مازنیت کردین تیده یعنی اگر وی رنگی بتن خلق نشتن و جامعه خو بردام بکد چونکی براستی خلقی جامعه که گلک مازنیت گل حکمتی کرد فرۆتنا پەترۆلێ بەسەر بەخۆی یان ژیگبەڕێکا سۆمۆ ئەلنێک هاوڵاتیان نەهنگرنگە یا گرنگ بوان دابینکردنا موچە و نەمانا قەیرانانە لەومان خازنلانên سیاسی پێک ڤەرینە خوارێ و چارەیەکا گونجایی ببینن. ئەvە چەند ساڵات بێژنامە ئەمێ نفتە فروشێنە ڕێکا ترکا و ئەم ڕێکا هەر دەوڵەتێک دی ئەمێ چارەسەریە بینن و حتا نوکە نەدیتن وێت چارەسەریەکی جدی لێبگەڕێت و ببینێت و خاصة هكر ديت بچت قال بغدار انت خاري فيترين تخاري چكو اف ملاتي هني قالك زحمات ديتي واف زحمات هني و خوراكريت كان حتى في حدي اف دو صاله فيت افت هني چاره سريه كي بو في ملاتي ببينه نزیکی 3 ساڵانە هەرێما کوردستانê di qeyraneka darayîya dijwarda ye û hawlatî ziyan vêketiyên serekiyên vê qeyranê ne û her pêngaveke her lanek pavêtin ji bo dîtina rêkeçareyekê hawlatiyan dilxweş kirin çunke xema serekiya hawlatiyan rizgarbûn ji qeyranan e. Raet Umer, Kurdsat News, Zaxo.